Atsika vaiavy agnatin'ny fiarahamonigny tegna mampalahelo satria magnino? Satria noho ny hasarotan'ny mpiainana boka fiainana koa sarotro matetiky mampiady mivady. Tsy mateza tokantrano. Ken zava-misy zegny matetiky misarabady. Lasa vaiavy magnano tegna miteza resaky ny zanany, ny lalahy afaka miala. Fa ny vaiavy tsy afaka miala, atao niaiza zanany. Ny zanany nefa velogno fô. Ary matoa zanany velogno. Dikan'izegny mamokatra vaiavy io. Mahita hanigny amiagna zanany. Kanefa tsy sokajigna agnatin'ny mpamokatra. Tsy hita agnatin'ny boky. Ke noho zegny amiagna faveur spécial ny vaiavy amin'ny asa, amin'ny fanaovana orinasa, ampindramina vola mba ampiroborobo ny orinasa ny vaiavy atao bankim-vaiavy. Zegny raha atao. Ary tsy ataontsika ohatry banky vaizo regny le mangala entinan'olo jusqu'à agnatin'ny tragno izy koa fa tsy magnefa. Tsy magnano regny baka mbala retsy-kombakomba fitondram-panjakana andeha hanendika le farasisa mbola nagnano vahoaka hely akory atao handahana zare reto mbola misy raha hely magnajany fady atsika regny tsy atao. Ave ologno lasa jusqu'à meuble jiaby agnatin'ny tragno foa aza mavavy le lehilahy mifidy vaiavy satria zay koa manjary are tsy latsa-danja. Zay koa miteraka reo, mikarakara reo, mamafa lelo, mamafa raha maloto jiaby amintena re vantana, fianeya reo, ary fangalane fanjakana mba nikarakara re fogna. Zay ke aza mavavy lahe, ke fidintsika numéro 14 fa io no vahaolagna amin'ny olagna jiaby mipetraka eto Madagasikara. Io ny ampanjary atsika gasy Elena Bezaza numéro 14 sotra tompoko.